di rumah. Jak di rumah pakai cik deh. Pray pakai cik je deh. Jak juga. Baik gua ada nom ramah ada. Kau berakhir aku belum. Aku duduknya lewat pakai cik. Dan tahu piau hek. Petro mak rau ada nak kena. Trip dah gua pakai cik. Petro mak rau ulang kena kam ramah dah. Ada ke se. Oh, man ka hek gede sabar gede. Padahal kan belang ro tijak. Mak belang pak kecil. Hek gede tengok nurut tarik. Halah, mak ratan ke. Nyo kapeh na buk tawa atan buk puyut tu no. Habis dino ngaluk ka tu no. Emang tam ramah mata tanya ia wai rumah tatan ngan dia oh. Nyo wai rumah tatan ngam ramah nyo hana pada dia kete aju. Rồi Pak Ja. Apa lo Pak kecil gue Pak. Nyo peh tajak aju ngo tak tanya peng BLT pajar itu biar no. Bet dah minum le. Nento kata duk apa. Tedu iban ni. Kamu angguk kalau kayak manok kena penyakit. Oh, syaitan rupa ji tengok empat. Rupa ji awal ji teruk kena. Wiper ada nama ayah. Oi, bukan mengangguk kalau kayak manok kena penyakit. Rupa ji awal kah teruk kena sana. Datang aja, buka apa ada buka. Nyamban dia ke mak ke? Hai. Pun jadi mai kah anak abah balung punya jujak belang mak ke? Lagi kau malelong ke mak ro ke? Anam pucap ke? Nyatan ai lung ai upeglah dengan mak ro. Nyambah kata ngongro ke? Bu. Nyampeng kala kasih memang bujuk le. Oh, ma pakai cik. Bila dah pun pegah pakai cik. Kita hek ku jak ulang. Hama ansip ngampang warbayang pakai cik. Aku mah dah jak belang mak ada. Hana peng. Kujak belang ro ni ke. Wai mi capeng. Mungkin madang peng warbayang jo pakai cik. Dah hek ku pelung telur tum belang gatrok kena ku pelung gelit. Hanjuk peng. Ni hai kaya beria kau nampak no. Hai tan. Audrey apa kecil? Kau dengar le. Kau masalah ku pelung telur tum belang. Puar be kau. Kuih kau kasih peluh ku belah. Kopi nan mah nak kacau ide. Habis penyah diko. Peng menyokok kali-kali nak peng enam 200. Kuih. Oh, pak kecil main nak pegang masalah kowe pak kecil. Ilang hang tu main pajo kowe nyang kopi ku je. Kuplung ju we. Alah, hai tan kepu kaplu. Kuih keng ketak jai nak pedu. Mendekang kakap lem 2 krek. Nan kan lang kuih nan nak pedu hadiah nan kekah tan. Ko lengkah jemut dah sebab. Palingan kakak. Nyan lengan ke mana dia pergi ke baju limo dekat nak kacak le ulang kacau kuih ke baju. Nyan napeng nan kajak dia le ulang lo. Ada ke pergi dengar aku tan. Nyo ulang hang kemah dah jadi pak kecil. Kibang gah hang ke meja. Berea geme galon geme ayo gubuh geme madung. Ada mah kau boleh dia. Alah. Boleh rumah dia. Nyan tan kan keng dia kau gah dengan nyana. Nyan kan ke apa dia. Enggak di mana ogah ini. Mereka kem tan, mereka kem. Dia pak balik dah. Ke apa kecil hai. Alah, nyo tan kan habau be haba ilung kan nyo keram grip. Ilung pa mana-mana le yang kan semang. Nyan kah kau sangro gele di. Oh, pak kecil banyak apa le yang peng harus tunjuk kena bak ku kho dengan ke no nak no. Kiban ku ju peng tan mu blang. Dah, atu belang. Hai tan. Bek ya pu preman batam keno. Ya ku tepuk sengek keno. Nyo hendak mengeh lung nyo lom.
Cekejap tak kau pergi gede le. Kan lagak tak buat ke. Kau salah preman macam kecil kan. Yang peng harus tunjuk si betul-betul. Bukan tunjuk peng kahe kita nyawa dia belang. Mungkin dengan kecil. Nyalengian kamu suruh kak Kemangat tadinya. Yang medih nyalengian apa khabar? Kak bunuh kata tajuk. Boka nyan kat mana-mana wilayah gede. Ente tajuk peng. Belum kat mana-mana le jom pi karam grip. Boh ya wilayah gede. Bayar ke nyan tu urusan di rumah tu bahalung pegah tu. Long penting haba mentang sana bergerak ke pegah bang long. Bek hanam tahu reng ya pegah aku tanpa melungkop-lungkop benda. Hanam ngehlungnya. Lekai apa kecil nyamnan. Ah. Aje le makan ngak wo le apa? Ente balik lom. Pi yo wo kecil. Alah lagi kan naga. So tanpa ka. Ha lagi kan naga ambi ka. Mana sasan lung empa. Kadang bukan nan be. Rumah kecil. Anju beli yang kecil. Payah buku lepak je. Duduk orang je le tidur tu. Je buka nah. Yang buku lepak je kecil. Penjara Naman. Aku mah ada bagi kecil. Uro nego. Pubu nego kena malasang pun aja. Baca berapa le hana kalian kena gede. Hai munyonyo masa lung jak kena bakro ni kan tepu kero ni putajab. Nya puta kai ro ko. Nya le pum kara berah ngum dewa apa. Hang mana dah. Ajinya je le. Nya pu masalah. Gara-gara aku ya ajak sasan udang ro aku. Nyo mungkin mengeh gedang mungkin pergi ajak kena masak sasan ni aku pilih ju. Rumah. Bapak kecil ke gede kan? Tang beram perkara. Pak kecil aku musah hati roro ke. Aku mah ada. Rumah. Juga ke pakai ada dah. Aku mah ada dah ngotang. Payah dah belam mo. Buka duduk le bek sirah nidang nak berkhabar. Pani nak mangak sirah dadang nak berkhabar. Nyo pak kecil nyo masalah peng nyo kujak bakro. Buka ni duduk le. Oh, pu peng man. Peng pur mana? Hai kecil peng pu peng pu. Peng BLT kampung gak kabeh hidup mico. Itaya pu dah mayum lam. Hai tayo ana di bilo mai ana je lo ai bera. Engke dapat kelai le mana bera man nayo baru dak kecil. Iban hana jut. Puta ji hana jut. Borosan pegah galam mak megang kacai. Nyo kara ora raya. Buntu pu. Bek sampat hampir mungsuk baca baru ora raya. Pi kamu bak mengharap-harap pengyan. Alah tu. Nan pengen ben harap. Pengen ibi kan untuk blo baje rorea. Pengen ibi untuk giban ku pegah ngen tayo blo ke makanan tiuro-tiuro. Kan khusus abi untuk peng rorea kan. Ai pakcik, bek letak pun pegah. Buh tiuro-tiuro, buh ku mak blo baje rorea nya terserah wak long. Iranu urusan pengyan petubit aju lampadu ronyo. Ai, tak kabare han pokji. Puta ji yang kabere. Kabare padi urut tu nyo kai debi no. Bere, padu murotu bere. Nyo Awaro ni tenang menteng. Nyan kaji lung olah menduma. Lung ti kau pega jebut pati kola. Nyan berarti kan mandu mentu dapat debit. Gimana ni pega man? Nyo mungkin mak yo tengah di PP data gop lady kan. Nyo tanya kok ji kan akan debit tanya bayo nu. Tanya debit. Oh, kaji lagi yang menyan pegah pagi ci. Nya nata rene ti kan mayak-mayak ne duk gegesi. Nya mau sakit tu boleh, sakit tu oh. Nya bek tempat ku dengar kadra ni kedeu Sabang ben ke hantruk kamu kedeu Sabang. Sabang nyan totat mun tu pu apa? Ha, kaji menyan yang kamu preh lam baduronyo nya hana. Ingat. Kabare ha. Tadi pokok ji terima ngasil menteng. Tak le pukul pegah tu. Nyan tu ujak lem ben fikir hang ujak le. Pokok jim yo hanai tu bit ujak tabe bakro ni. Nyan ni nak se bang cik be, power le kalau tu. Apa lain yo naik tujuk peng BLT kaji tujuk pungkoh dasan ujak lem tu kude. Ha ku mak menteng nai kampung. Kam perkara lo miro aku. Memang habis-habis masalah. Alah, kakulah kuat sembayang je le. Kok ji ada nuik raya masalah, baik tua dia sembayang tu.
kecil di dang le. Gimana masalah peng lo? Peng puloi ka. Peng lo. Peng yak belang. Alang. Peng pua. Alang dia ka beli lo. Meluk pak mano le kau sembayang. Nak ke aku. Anak gua le. Dia tak buka buka aku peh ngampot nang ada puro kena. Enggak kau ni kau mano le lu kau sembayang. Ante ka beli lo. Anak aku preh dia. Yang anak dia. Oh. Mormong tu nama anak. Alah aku kau telah jelas. Wei ka. Telah aku kira nak rau ah. Oh ma. Nyope hata ju bagi data ni ambek kada buah mana di likuk mo. Aku kai we kena likuk mo ta thì thằng jelo saya tengah lum buah mana. Oh ma nyope kata ju pe data nang ku mahli. Tai we likuk mo mana kada kada lepo.